bina na boro chuma na mataka ni koni rango ni biba kama mataka ke misa wapo. Ni ada di sambulu bina na sero gori sana. Chuma kira na boro chuma. Tunasele. Ni sambula, oyo Mr. Ben. Kelapa. Nama kikira ni biba mataka moni chikira boro mbuka maina wano kena liwa. Nabula FM. Nabula. Ni sambulu binaka se kwengo na boleleka ni nonde tukutuku ena tomana tungame duru ela lambula e bali bebeso George Spade wande tanga bika ngo ya set kayum na bunilawa ena parliament ni kuwa tarong roto imum kapa na ililu toni besanga ena mata ni kuwa sesa brada batigo na tuba kini totongi ka batau di be George Spade e tau me totongi mate o George Spade ena ronundul rua ena ngauna e bagandindin takina na dala ni bobiri ka baidora ena ronundolu engai besu taki balawa na totongi mate ngo ena ngauna kerekina na loya me kina matambosi ni Progressive of Mercy Commission me ready tale mantabandua na nona kisi taronga talenga o rote mumu ke buka raw ni Sweli be Spade Timothy Silotolu ke Shane Stevens nangalal ni taka suka tukono set kayum ni ndondolu me kere balawa merto ready na matambosi ni Mercy Commission na tikinongo pertu sember ni wandita kana Social Democratic Liberal Party ke barto binakata me na seriki mai o George Spade ke ertu bisbata en andona soli tuku e baidure na kabinikua ertu pai bertu na sodelpa e abarita kinna ililun songo o rote mum kepa ningan rebunga men garebo ndonu na beka membaleti Spade ertu sa barreda taltunga na sodelpa na beka membaleta na ndonu ni tamate andua en na bugu ni tikinongo ratu arere kina mata belewai maira ena singa toka ena mata nikua na lewalu no bisa ke nandona sotia ratu mbitaki ena nona mate obili kesa soko ena baksa oti non ratu lo ena viso Iqbal Khan ka lo eni sotia o chochimbosi wanga rawa kerena loya kina mata belewai merto wawa belewai tau tumba na tamata mbitaki esa batau de nikua na turen lewa na ken ratu tutongi kasa tukuni merto sulle kedeani na non ratu passport merto rere kina station ni visa erto bolek kina ena be singa moniti ukelulu kina singa baroi main ena ona kaloko ni matagalilai kina ona kabi erombita kina leve diwongo ena dal ni biba mabotaki siang ni murina lawa ena ngon sal ndonu kina nona kudubi soko ratu mbiti kitalanga ena biba mabotaki kawili kino sencheli mbila ambita kina dal ni butako ado ena company na City Forex Exchange mainandi angele Mateo soko ena balnimbula melo toka ni oti na non ratu besugi ko no bisa kinangito na timini ragabile abitu ni biti ke New Zealand esa lebundondo na non ratu nganga ena sotsot ni World 7 Series na timini biti ke New Zealand era usa soto chibaga bitsul kawalu ena sotsotongo kasa nganga bagabasa ulkotolu na timini New Zealand eron sota ena matagalele ni singa tambu na time rua ena nortongitu batombu ena sot in Las Vegas Sevens obiti rondol ki Samoa ni oti na ndua ena ona miniti ena singa lebu ni mataka nimber ni sota ke welesi ni oti na va ena rua na miniti ena kabi ronge sota ke New Zealand ni oti na diwa ena 5 na miniti ena mataka ni singa tambu nimber ni gitarra besar mai na sot ni kota finala ena gai waidur ni en sing moniti na semifinala ke na finala era ni sarabi ena FBC TV na sot ke dongo ni Las Vegas Sevens mai da vekeri na walaka ni nonde tukutuku ni kalungatan mon madawa Imbula bina na turanga na marama na turbugi ngone lewa imbula bina rangone karuita kini marata iti ronda bibingomia na bio liba ni Radio Fiji 1 na bai viti na bonga ni vianu yanu oya upio ratuanga na mni daun bengravi na makia mo na ono kita tiri karua moniti kina barumbuka ene wasini ngono baruta ki kilo manikoro ilutu na karomo